The Zoom TV 24. Nkuko twabibabwiye isaa 7:30 hano ku mupaka munini uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakujya nkuko mubibona twakomeje kubibararikira abarwanyi ba FDLR barimo abajenerali bagejejwe hano mu Rwanda. Umutwe wa M23 umaze gushyikiriza u Rwanda abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Aba nkuko muri kubabona barimo uyu Brigadier General Gakwerere Ezekiel na Major Ndayambaje Gilbert ndetse n'abagenzi babo 12. Aba mubona baherutse gufatirwa ku rugamba bari bafatanyijemo na FARDC, SAMIDRC, ingabo z'abarundi ndetse na Wazalendo barwanya umutwe wa M23. M23 ifasha abarwanyi b'umutwe wa FDLR bashyikiriza u Rwanda ku mpamvu zirengemo. Harimo kuba aba barwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR barimo abasize bakoze genocide mu Rwanda ndetse bakwiriye kuza kuryozwa ibyo byaha basize bakoze. Ariko kandi hakaba n'ikindi gikomeye cyuko uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR uhora ugaba ibitero ku Rwanda ugamije guhungabanya umutekano w'iki gihugu cy'u Rwanda. FDLR kandi nayashinjwa n'igihugu cy'u Rwanda kuba ifatanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bihugu cyangwa se mu migambi bahoramo bacura yo gushaka gutera ubutegetsi bw'u Rwanda niyo migambi yindi yo kubukura. Urababona rero aha urabona ko generali yacitse intege, aragaragaza ikimwaro n'ipfunwe, ariko kandi nkuko nawe mubona yambaye n'impuzankano za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki nacyo ni ikindi gihamya kigaragaza ko abarwanyi b'umutwe wa FDLR, umutwe w'iterabwoba, FDLR ntabwo ari umutwe gusa, ni umutwe w'iterabwoba bafatanya n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kongo yakunze guhakana ko aba FDLR batakibaho, bapfuye, barangiye, ndetse nta numwe kibaho. Ariko murabibona ko harimo abasirikari bakuru, hakabamo n'abana. Byumvikana ko ari za recruitment ishyashya zigenda zikorwa. Mu kanya rero umuvugizi wungirije w'umutwe wa M23 Dr Oscar Barinda tumaze kuganira, atubwira mu by'ukuri uko babafashe. Reka tubanze twumve uko babafashe, kuko twaganira atubwira uko babafashe. Nkuko bigaruka bavuga ko ari operasiyo yari ikomeye, ariko kandi ngo uyu mujenerali by'umwihariko urumva ko gufata generali no operasiyo igomba kuba ikomeye, ntabwo ari ibintu umuntu yagenda ngo ngusanze mu cyumba ndagufashe. Bo bavuga ko bafite amakuru y'ahantu abarwanyi ba FDLR bose bari, ku buryo n'uyu gufata n'uyu generali byabaye kumugwa gitumo, bakamufata amatekwa, nta n'isasu rivuze, nta n'imbunda ivuze. Reka twumve Dr Oscar Barinda, umuvugizi wungirije w'umutwe wa M23, tubwire ko babafashe. Mwabafatiye hamwe? Mwabafashe ahantu hatandukanye. Mwabafashe ryari amatariki werera mu by'umwihariko generali no kumufata. Generali yafashwe dufashe Guma hano, yafatiwe mu mujyi wa Goma. Ariko Dr twakibaza ngo amakuru ya Omega nawe w'umu FDLR wahaga amabwiriza u General Gakwerere, bo bimeze bitaracyari muri Kongo ko twumvishe ngo arapfuye, bimeze bite muri ra ntambara mwarwanaga? General Omega amakuru ye muzayamenya, tuzatangaza vuba hangaha, tuzababwira. Turacyamushakisha. Ntabwo yapfuye, turacyamushakisha. Bwana Oscar Barinda utueleze katika lugha la icyo twashaka kumenya no kuvuga mutubwire kuri operasiyo mwakoze yabageje gufatura mu generali. Ibyo ari byo byose ngewe tuvugana hangaha nageze mu ndaki ya General Omega, ya General Omega narayibonye Kanyamahoro hariya munsi y'ikirunga cya Nyiragongo. Nta urimo. Merci. Ariko n'umurambo we ntawe twabonye. Sasa gufata generali ntabwo ari ibintu byoroha. Mutubwire operasiyo yabaye kujya mufatura mu generali. Intare za Sarambwe ntabwo zizi se. Intare za Sarambwe dukora kinyamwuga. Yarihishe ahantu hose, baramuhisha abantu be, ariko twamusanze aho yarihishe aho ngaho, turamufata kandi urabona ko twamufashe neza, ntabwo yakomeretse, arigenza ku maguru ye. Nabamuherekeje. Twebwe ntabwo tugamije kugirira nabi umuntu wese wemeye yuko twamufashe mpiri. Urumva usanga hari turamufata, tuti humura, tuzakujyana tugucyure mu gihugu cyakubyaye. Bivuga ko n'ahandi hari FDLR amakuru yabo muyafite neza? Turayafite, dufite ubutasi bukora. Reka tugumve na Colonel Mwesige Joseph, ni umuyobozi w'ingabo
z'u Rwanda muri Ngororero, Nyabihu ndetse no mu karere ka Rubavu, niwe waje kwakira aba basirikari bashyikirijwe u Rwanda cyangwa se izi ngwanyi z'uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR zashyikirijwe u Rwanda. Ese yagiye gukurikiraho iki nyuma y'uko bashyikirijwe u Rwanda, cyane cyane nk'uko tumaze kubivuga harimo abafite ibyo byaha bakoze, kuko muri aba basirikare ngo harimo n'abagize uruhare cyane cyane mu kurasa muri amasasu aheruka kwica abantu 16. Hagiye gukurikiraho iki? Reka twumve Colonel Mwesige. Abasirikare mwakiriye ni bangahe? Twakiriye abasirikare indwanyi FDLR bakiriye 14, harimo general umwe na major umwe. Ubu harakurikiraho iki kuri Muventura wabashyikiriza? So igikurikiraho nkuko mubonye babatwaye military police batwaye, turabaha inzego zibishinzwe bagenda bakurikirana umwe ku wundi. Niba hari ufite ibyaha bya jenoside akurikiranwe ashyikirijwe ubutabera, niba ari ukurikiranwa ibindi byaha nawe ashyikirizwa izindi nzego zibireba, noneho abasigaye tubatwara imitobo badafite ikintu nibura kibafata. Yinjiranye hangana n'abasirikare bangahe? Ibyo nabivuze, yinjiranye n'abasirikare 14, harimo generali umwe, brigadier general na major umwe. Ibi bivuze iki ku Rwanda kuba noneho hafashwe indwanyi z'uyu mutwe w'iterabwoba, noneho by'umwihariko hakaba harimo na generale Gakwerere? Icyo bivuze rero, iki ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ibyo leta y'u Rwanda ihora ivuga buri gihe, ko FDLR ifatanyije na FARDC. Leta ya Kongo yafashe FDLR y'intwaro y'imbunda irayintegrating. Ubwo urumva barakorana na ya coalition yose, ari FARDC, ari Wazalendo, ari Abarundi, abacancuro ndetse na MONUSCO. Urumva rero ibyo ni ikimenyetso kigaragarira isi yose, kandi ngira ngo mwabibonye ko harimo n'abana batoya. Ibyo abantu bavuga ngo FDLR barashaje, ngo ntago bakiri active. FDLR bafite abayobozi babo wenda bari imyaka mikuru, ariko mubonye ko hakirimo n'urubyiruko. Kuvuga rero ngo imyaka burya imyaka ntago ingengabitekerezo ya jenoside igendera ku myaka, no, ntago igendera ku myaka. Ubwo rero bamaze kubarasa hakurya hariya, M23 imaze kubarasa, bava mu birindiro byabo. Abenshi bahungiye mu mashyamba ya Warikare, abandi bajya mu mashyamba ya Rubero, abandi bajya mu mashyamba ya Mwenga. Tutirengagije ko hari n'abandi basigaye bagiye hano mu Kirungaro, n'abandi bakiri muri Gomana. Tukiri aho, hari abazajya muri rehabilitation nk'uko bivuze cyane, ariko hari n'abandi bakoze ibyaha bya jenoside hano mu Rwanda. Yewe twamenye n'amakuru ko harimo n'abarashe ku butaka bw'u Rwanda mu gihe Goma yafatwaga. Biragenda gute afande? Ibyo ni byo nababwiraga tumaze gushyikirizwa none. Hari inzego zibishinzwe baragenda bakurikirana umwe ku wundi. Abari ku byaha bya jenoside barajya mu butabera, abakoze ibyaha byo kurasa amasasu babujyanye umupaka, uburyo byishe n'abaturage bacu bagera kuri 16, abo nabo bajya mu zindi nkiko tubabaze ibyo bakoze. Abakoze ibindi byaha bitandukanye nabwo ubwo hari inzego zibishinzwe, twebwe icyo dukoze turabakiriye. Noneho abandi badafite ikindi bagirizwa bo barajya muri rehabilitation center ariho Mutobo. Abakiri mu mashyamba ba FDLR mu bafite buhe butumwa? Abakiri mu mashyamba ubutumwa nabaha, uretse ko dusanzwe tubutanga buri gihe, si no mu mashyamba gusa, hari n'abandi bari mu bihugu duturanye. Hari abari i Burundi, hari abari mu bindi bihugu duturanye, hari n'abari i Burayi. Icyo nababwira ni kimwe gusa, nuko icyaha cya jenoside kidasaza uko byagenda kose. Icyaha cya jenoside ntabwo gisaza. Icya kabiri, babishoboye bakaza bagataha mu mahoro, kuko bagerageje gutaha barwana inshuro nyinshi byananiranye. Bagiye bafashwa n'ibihugu bitandukanye, harimo n'u Burundi, ngira ngo byaragaragaye, kuko abangaba barabyivugira aho bakoranaga nabo. So babashije gutaha rero mu mahoro, bakaza ubazwa ibyo abazwa akabibazwa, agahanwa, bikarangira akajya muri sosiyete agakora n'abanyarwanda bakubaka igihugu. Ngayo nguko nuko byari byifasha no ku mupaka muto, mupaka munini w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasirikari rero bamwe bagiye gutwarwa abacagure bikurikije n'uburemere bw'ibyaha bakurikiranyweho, nk'uko murabyumvishe. Abo bakiri batoya barajyanwa mu mutobo kugira ngo bigishwe ibigendanye n'indangagaciro z'umuco nyarwanda, basubizwe mu buzima busanzwe. Ni mu gihe bo
abazagaragarwaho ibyaha bifitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'ibindi byaha bya gisirikari bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda nyine bazakurikiranwa nk'uko amategeko y'u Rwanda abiteganya. Mukomeze mukande subscribe, like, comment na share kugira ngo amakuru nk'aya afite ubusesenguzi, amakuru y'impamo atazajya bacika. Bye. Kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. The Zoom TV 24.